بسم الله الرحمن الرحيم. Hasiyettim yekeledim, jetkizem dep jeteledim. Aynalayım akşıgana, akşıgana, akşıgana gardaqdan, akşıgana gardaqdan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Kasiyetli Ramazan ayında bizlerin taravih namazlarımız var. Қазір сол taravih namazının uақытына келіп тұрмыз. Сондықтан бірінші таравих намазын оқып алайық. Содан кейін қадір түні жөнінде тағы да айтып өтеміз. Одан кейінгі жылдағы дәстүр бойынша тасбих намаздарымыз бар. Сол жаңағы түнгі бұл түнде енді құр босқа өткізбей, арнайы келгеннен кейін құлшылықпен өткізуге тырысамыз иншалла. Barcamızın hasiyetler Ramazan ayının şimdiki hasiyetler Kadir Tünü'ne aman esen yetkizgen Allah Teala'ya sansız şükürler ve aktarlar olsun. Bugünkü tündün hasiyetli olumlu sebebi bu tünü barcamızın tuğra yolda başlaşı Allah Teala'nın kitabı Kur'an Kerim'in tükenmeni sözü başlandı yani. Laylatul Qadr günü Müslümanlar uykusuz kalay ötküzüldü. Birinçiden bu tünde kıyam edip oya ötküzü kalagan adam soğuk gününün biri. Kur'an ve tan namazının cemaatinin okuduğu kazettir. Kalabenin tünün içindeki nafil namazlarını okup, Kur'an'da okup nemesi den koyup tındau, zikir aytıp, dua jasap шығу керек. Яғни әркім өз қолынан келгенінше зікір айту, тасбих тарту, бұл да сауапты іс болып табылады. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمنه ومن كله عليه توكلت عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا رحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على namazı kabul ettim ya Rahman. Ya Rahman Rahim olan Allah'ımıza kelgen Allah'ım, ağalarımızın, bavurlarımızın, Allah'ım kelgen adamların savaptan жазсын ya Allah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah'ın vadesi sыйлайды үміт шейін сәресі, таң атпай тұрып ораза күттім сені жыл бойы сағынып. Сұлтаны айлардан толықсып туған атыңнан айналдым, қасиет тұнған қалауы хақтың бұлда жеттік саған аман. Рамазан ғажабайсың, сан қилы сырыңмен жанымды тазалайсың, иманның нұрымен жалғасар игілігің үзілмей күн түнімен. Жәннаттың есіктерін ашатын жаратқан, болама кешіккенім сендегі сауаптан. Раббымның мейірісің, рахымы мол Рамазан. Арман не кезім бұл, амалмен өтсе ораза өзіңді, сүйем ерекше әр кешің ауыз ашар, әр сәтің береке. Тарауық намазым әсерлі көркем, мақшардың таразын толтырар ертең. Қадірлі уақыт бар ма, қадір түнің ертең. Рамазан ғажабайсың, сан қилы сырыңмен жанымды тазалайсың, иманның нұрымен жалғасып игілігің үзілмей күн түнімен. Жәннаттың есіктерін ашатын жаратқан, болама кешіккенім сендегі сауаптан. Раббымның мейірісің, рахымы мол Рамазан. Рамазан сен аңсадың, көңілімнің көктемі, ғажайып кемел шағым, тәрбие мектебі, сенімен келер сәнім, жырымсың жүректегі. Жаясың жақсылықты, жүзіңе ғаламның, жоясың жат қылықты, бойыңнан адамның. Сенсіз бұл мол нығметті қайдан іздеп табармын? Allahumma laka sunna wa bika amanna
وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah şükürlük sağan, keldim mene Ramazan. Bu kasiyetim olayda, halkım kabul bolsun ustagan orazan. Жиналсын туған туыс достар тағы да, бас қосып ауыз ашар ақ дастарханында. Бір жылда саулап